Sohtalo pachat hatunka kim saqallqo k'atnakaw jalaqaraki ukamasti yateona campi sarantaki perñani acá viernes alwana marcachirnaka. Gobierno municipal, alcaldía La Paz Marcata, la cancha aniwa campaña sukamata marcachirnakaja, hani kaukarusa haqtap qñapataki q'añunaka aksa chukyago marcana. Kunateja q'anchaweja ka contaminación sataki kuajasinti yakisin jamawa. La Paz, Chuquiago, Marcanja, Omaki, Hagaseñataqueja, campaña, Lureñampiwa, Saranta Prakini, Ukamata Sapa Maini, Marcachirenakaja, Ampara, Chuimaruch, Asipanyapataki, Ukamata Hani, Basuras, Ukapampanacarusa, Lutata, Hanyapataki, Utanakapatsa, Kuna Pacharusa, Hutaraki, Basura, Tapt Area Otoja, Ukarupini, Apkat, Apanyapa, Kuna, Basur, Epinexa, Ukanakatsa, Yat Etas Krakiniwa. Kuna imani qanyuna katjamawa pacharuja maluchatas karaki. Aniwa yaqapanakaja yaqaraktanti. Pachaja wali mahitata jewa kun jamatija yaqamarkanakaruja machaj waliwa aynasht aweraki. Yamakisa uywanakaru yapunakarusa. Hichasti akurunakanja hayurakiwa sinti purint jaraki qirwa junto marakanakaruja. Ukatjamawa kaisa Santa Cruz ukamaraki Cochabamba markanakanta kinakapasa histanta siway jarakiwa. Chirina kana kanait awina kapar jamasti kepa provincia nakana hayuja wali hukakiwa pur hataskaraki ya puna kaja haniwa satantan hamakiti umau munasi sapkarkiwa hani ukun hamsa uywana karo ya puna karusia naptanya ya tip karakiti hayukat hamau municipio La Paz autoridad de siripirina kapasa parajtayanya mayisip karaki bolsas nylon tantas iskakiwa alaña sipan htakikuna sa bolsaro piniu mayisiraktan hayukana kasti haniwa wakis harakiti wayakanaka chukt asinyani han hukampi uka bolsas nylon khanyataki ukat oraqe pacha mamaruraki wa han walt aikiti ukat khamawa pachasa maiha saraskaraki.